Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission na kabenta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka ba dunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Maulai Sports Club kabalayo rung siya ka limpung ilakai I-League jang ka samoy arjap san arjap punrio kan sasdang ya ka jiya kun ka baningkong persya ya ka Sikkim Brotherhood Football Club ka Bansalong ha ka arpenyau teri uyayong arjap punrio ha Kuman Lampak Stadium Impal Manipur. Ha ka jiya keren begilap tai kubor ha ka arpoi teri uyayong arjap punrio u presiden ka Maulai Sports Club uba Marcel Karbani ulayat hu ba ka jiya rung siya ka I-League kalong hadin bakilayo ra ya ka namla adu jang ka Meghalaya State League jong usnam arjap san arjap Rio. Ya kini ka kunhun ilakai on sayalam do ba herring syang peliang kumu coach. Sebelum kapten kama kene zaman barangkai kumu kapten zaman Maulai di malam bagi yang kedua ya pada jaka television tadi ni kumbadon nam bagi seperti nomornya zaman Maulai ila akhir ka bagian ni bagi state but kantong sama bangin kiwa ka television. Malam ni ngaladon lakisan dapat di Arsenal kita, Arsenal Malaysia ni, kadon Arsenal itu bagi ajal mereka Arsenal bagi open qualify di I-League, kadang Arsenal ada South Sun, sir long mulai experience itu kita, baiklah pemandu ada ke tim baiklah pencap itu ke besar, kani kejenglet I-League udah nak ketuhi, baiklah berpoin. Yang mga boys out nanti kembali lagi keren namun tak ada itu ni lain dah coach lain keren training ni kuat ni nanti saya usia ni boys ada adik nama tadi. Kena ada kesin ke bang ningkong pun Maulai Sports Club bagami syahmat pun dengan baga Shillong Press Club. Kadang ba hadin pun senang baka IIFF kalau pelong ya ka I-League Football Tournament. Kena recap ke Baningkong na kabenta ka Maulai Sports Club ban yo ay kala manesim ta hagatay ka dempung bala penya de kibor ba kredo bapay bekmi ya football hari dia. Na kata pelong ka I-League 3. Swa bangin yo panjam sa ka I-League 2 na I-League. Ni pernah ba ngini simenta hak te tournament. Te kendiat syawab teng diang sekarang menta. Ni kum ginong kitkam jong ka Maulai Sports Club menta. Ni kwa penpau. Jong sungu pamna se piliang so. Ya gitu giring sempang bagi crowd berkat. Kibrai jengai hadu kata-kata. Hak bagi na sengi ke club. Haus nem kaknai spa. Kata iba irang ba sering ham ikan bat ki perlok ngi bampuai boleh ki balong ki khot bagi nong seng jong klok agi tegisna ngisim ne kena kabu ban ai play ke panggo ya baro ki presiden ki secretary ki khot jong ke execute ngi jong klok nado ki tegisna hadu entamna bon ba agna klat bat kita ko badang don hane slapate kirang basnong jong snong hapo ka seti jong ka Maulai tangdar ba kibalong kinong ay put ay bor jong ka klok yemele badan disi barim babamta kibalong kinong persyang barat ba ne kita patron baro ginong ile kai nakilian ne ki disiplin ba per Kibalami kimat ya ga Maulai Sports Club. Kata kita gubla klub bat kita berangin. Kipat ba apat krat jong kesnong Maulai bat kumjuru nasabar ibadino senyang kibenta per. La kalong ha bornet ka born sin bat kita juga ai na kapisap dia na kita kita. Banitip nangru baga Maulai Sports Club kedai klub bala pentelun lagi pajak nang song he lane kata community based club lat lagi nong sen bang nong kit kam juga club don kat to kene iket ke bangim la klan de pen pau ko teng
bagi lawan rak ijing kelah ke klop bagi kam mati tam apa ide bagi jin kelah dole ke manan he hagaba hagini kisna bamta namar gajing pamna syu balle de giwe gila ban penni pisa kafe ka kind of sip bergiwe kamaran he kalong ba penni yang babon balang hagi jinglut baide berkeklong ini dong ile ba honsen nindo ibrahira pan pendu ba penhe da kabulu sa jongi klem o pisa sine aro ba nagamadan kabalong bat kamadan kalong kumarong mentah iba HWPCM retired IS baling ba kajingdon jongi ha North Eastern Council ilayarap an ai jingker saudong kamadan nangta iba piti South Me XMLA hagapor ibat ku Minister Sport ilawan ra ay ka stadium ko itana ile ba founder Strong SKG XMLA iba na banwan ra bat siang do lang plastik ya banhe but day na ne kay kadaw bagamadan ka IGM iba tebor patao XMDC iba lawan ra sa ka floodlight kenang begin na memperkam susu menyelekai sakato kan genta andala premier nang ne lu binanang ben yo ijing mentoy kadue ngimna klem da sungu yang sarkar jela kepada ploy ban snap yang ijing kepa bubon jungi kum ginong kit kam klop ni pan ni ijing kwa jungi inong nikmat ibu hakimat ban pan steam badai ke sarkar hi ba di department repair ba ai bisa te apa panjang sega I League 3 bangio banle jesim benta kene golong hadian ke jingla jo klub jongi banlong kaladu ne champion aga ne state league ke bolong jong usnem arja arsan 800 Kamala Sports Club kadon na katuk bahkan tuh bro ya gini ki kinhon kata ke FC Riang Dai po Manipur ke Sikkim Brotherhood FC po Sikkim Sunrise Club po Orissa Ara Football Club po Gujarat kamulai kani kun hadane ka jile kai kata long haka Arsan Trik nai basa arja ka tunreo Arhan Trik nai basa arja ka tunreo haka Lai Trik nai basan arja ka tunreo bat Santrik nai basan arja ka tunreo kuman lampak stadium Imphal dalimba ni ka press conference ni bertang penting kerpat badwe ya paro ginong song kamorai ban naba morai kunjo ibe football ban kesyanlen ke kenung football jungi lagalong haino mai benta kapila panyarap len namar kumbala kren sekmat ide klub pelaseng bersenyang di pai nong song te habai berka sponsorship adu minta ngimpat don ini na berman sekmat ada ngimpat don kita ka bentar don daya dai pandapan ada bertanam dengan suatu apa? Kita nak jom bijing tenang, kita nak jom bijing tam, bijing lain. Banle kita nak hab dan kam. Kemudian ban long no kum kisaki joki. Ne ban sakit senang lagi. Te kata ko we ba ni kum ke tim senang, ni kuat bukan long ta. Oi ko bede ne kuntang kum ban yo meneng lai sar ring la ong ba ngidon. Jadi rak mengkong ya long advisor jong chief minister jong government ba hamlet ibala lam tingi pati gedon ro kita ki benta be dai tho ki bedon na dalang da sarkar banai ba ni ngade le ki kam ba khot be dai beta kala ngade tho ngade pendiam ki kot islam ku ki pan dan re menta ku belum menta ku kita jinga kam pat poi sini te gidang ong be ba insai te kat no kin ai bu nguna ba hong mar gi ong ba kedon lo jong ka kedan na kategori Kaba ladang ini ya kata ketormen in hai kumba kata ke jingra kata ketormen kumba kata ja. Tapi kaba kamsu kya kalau bangi ni kwa ba lada ka serta ka nak penyerap. Kanyarap hamploy. Hai ni por minan kamba. Nomor ba tadi ke por minan kan pulun. Ada ngin yo no
Hagi ni por bukan sitom yang ni ban pentelur ni kam kijam ni. Dan kalian di nong nikmat di jongi kumbalong menta kumba kejurongi nak SRWP scheme itu penuh hi wat mentau senam ru ila ahi nak SRWP scheme but habe day particular bakani ka I league te nilai yo bakani kendu bat i ila pular hi personally nak kalian kajong i ru in Yarab dan rei penong baka amon katno kata tengi i aga jing sutu kajong i budget ni pengkre around 50 to 60 lakh include salary, fooding, nut, lodging, everything, not also ki kalpoi kunta sampo don rupo. Kata, what chaka government habang ilay ban approach ru kadai da kata kaju hi ka budget ni ka 50 to 60. 50 to 60 lakh. Rai borok ni baka AFF akan ada jengkan begini kelam nong regular kelam tinggal kita jingtip mengiru ngidang lang undung hadu benai match minang tip di bawah belum kuat lah kalau arti yang lain yo kita ngim tinggal bahkan ninyo ning biorun gemolai jinyorun gemolai ro ngai ada ngkublei ba amlet belebut din ai ini de lomba jumi ba bisa tinggal ba gemolai karun teh benai match nginang yo jingtip gemolai karun but kap fixer company tadi nangko kesami fixer dengan no kre mar ngim tinggal mar lagi pun kre ka kita Bailut bahasa kita jom tim berapa poin marba asal ini yang player ke Jakarta ke Jakabang jadi ini kita ingin pun berapa tak klub di kelas untuk klub senang ke funding tiga benar je niok por ma arti ulai tio mengikut kre ini baru kait benar buat trailer kalau musik nah niok anda por lewat kata lain lihat adalah ini kre di tim yang but kami nanti kumbalong galajong impor dari peningkong Bandung Jepang ali North East tengah kemudian tim kemulai dengan peningkong Bandung Megalia Bandung ini ali 3 pada dijingrung yang kemulai kan play di tanah platform kena marwa kan lek mulai ke ali 2 kan supaya tim mana ali 3 nang bon player by yo ini platform kan yarap hai player de naglihat nga tentu hai di player di ni nong perusahaan football begini tip box yang lain ke mulai beker case kemat mulai dia beker pesan dengan mulai kalau mau pesan ni Melia mana macam jan bro di distrik nak ada di player mulai Fishing player lang na ba? Pag-try mo team, like ilay ka na po. Majalan. Emi ila betang jela jungi de men kene ba kali java long no ni ba kayak clash kene pat kene ka MSL di mata jingle jungi sitting hapu sitting di player sini sitting ni habila ek MSL de ngiman se ban khat yu way player ba msyarap ini ban ulang substitute goalkeeper unde pas goalkeeper ande hak chate support man ko de tang kita tang ka way ni khat lan tang ni baro kini kena assist ki kena jungi cuy orang ini ba kena kasi dong kata senang mengadil ki dari ba sur di orang senrang bilang ayo kini ki kita kemudian kita way ki mau kemudian kita kalau kita mani benar markila penting dari kena jungi kimlong mereka assessment juga kalau ngapai mereka kelajong kalau lale paham tak ni tadi kena kelajong kamu kalau ini Nila persang menyeterai sistem lambat player, buat coach, buat asisten, buat kini mungkin kami mulai ai jero ini option mulai biwe ribet musim ki glai ai ni dia semengi ribet musim ni ai madan tinggi cepat lagi player football gibi football kita kerjaan ni tan. Thank you. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. La khot e kashnong no ngi kwa yo sngo bhan ka shnong de la khot ka la yat dikila pen sngo hina shnong e ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki don hi kan we bet ya ki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi
government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha kajala kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that, kashulang tang kata, let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba pi amnod ngiru hang ni shua ban take up yung ganang project day ban su thu bakla habang warra yaki investment habang warra yaki bakum kini ki project net yang nga opi ka ba khaddu ka jing mantoy kan long yangi ki kon samna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.